wabyanga wabyemera u Rwanda n'ubwo banyarwanda kandi igihugu cy'u Rwanda kirashoboye. Ni ikipe y'igihugu Amavubi yakoze iyo bwabaga igakura amanota 3 ku gihugu cya Benin, yari iherutse kuyigandagura cyangwa se kuyigarika mu cyumweru gishize imbere ya Minisitiri wa Siporo Nyirishema Richard. Ikipe y'igihugu Amavubi yihimuye ku gihugu cya Benin yitsinda ibitego 2-1 umukino wa kane wo mu itsinda rya D ryo gushaka itike y'igikombe cya Afurika 2025. Uyu mukino wabaye kuri uyu wa kabiri saa 12 z'umugoroba kuri Stade Amahoro i Remera. Umutoza w'Amavubi yari yakoze impinduka 3. Samuel Gret yari yafashe umwanya wa Muhire Keve, naho Niyigena Clement yari mu mwanya wa Manzi Thierry wavunitse, mu gihe Manishimwe Emmanuel Mangwende yari yagarutse muri 11 asimbura Niyomugabo Claude. Amavubi yinjiranye muri uyu mukino intego yo kuwutsinda ikihemura kuri Benin. Ikipe y'Amavubi yinjiranye muri uyu mukino intego yo kuwutsinda ikihemura ku gihugu cya Benin. Yayinyagiye ibitego 3-0 umukino ubanza wabereye muri Cote d'Ivoire cyumweru gishize. Uretse iyo mpamvu kandi gutsinda uyu mukino byari gutuma icyizere cyo kubona itike yo kuzakina igikombe cya Afurika cya 2025 kigaruka. Nk'uko bisanzwe mu mikino y'Amavubi, abasore b'umutoza Frank Tortera Spira batangiye basatira cyane, ndetse ku munota wa mbere Samuel Gret yahaye umupira mwiza Mugisha Gilbert wari uhagaze neza cyane wenyine mu rubuga rw'amahina, ariko awutera hanze. Benin nayo yahise irema uburyo bwiza umunota wa 3 w'umukino. Umupira wahawe Sensi Ahmed Dia yari ahaye uwitwa Hassan Imran, awuteye yamura inyoni. Mu minota yakurikiyeho nta kinini buri kipe yongeye gukora ku bijyanye no kugarira cyangwa se gusatira izamu ry'iyindi. Nubwo u Rwanda rwari hejuru mu bijyanye no kwiharira umupira, ku munota wa 43 w'umukino Ombolenga Fitina yatakaje umupira ku ruhande rw'iburyo, maze Imran Hassan awuhindura mu rubuga rw'amahina. Usanga uwitwa Adres Montonja wahise afungura amazamu. Igice cya kabiri cyatangiranye impinduka ku ruhande rw'Amavubi. Tuboneka Jean Bosco umaze iminsi akina ku ruhande mu kipe ya APR isimbura Kwizera Georgia. Guhererekanya umupira ku ruhande rw'u Rwanda bwakomeje no muri iki gice cya kabiri, ariko kubona igitego bigakomeza kuba ikibazo. Nko ku munota wa 56 Mugisha Gilbert yakorewe ikosa ku ruhande rw'ibumoso hafi y'urubuga rw'amahina. France yari ibonetse ifushwa ubusa. Mu minota yakurikiyeho ikipe y'igihugu y'u Rwanda yarushije cyane kotsa igitutu izamu rya Benin, ndetse biza kurangira bibyaye igitego cyatsinzwe na rutahizamu Nshuti Innocent. Iki gitego cyo ku munota wa 70 cyabonetse bivuye ku mupira mwiza wo bita Bizimana Djihad yashinguriye Manishimwe Emmanuel Mangwende, nawe awuhinduye imbere izamu. Usanga uwo bita Nshuti Innocent ahagaze neza ahita agombora. Ibyishimo by'abafana b'Amavubi batari benshi muri Stade Amahoro byaje kuba kwikuba kabiri nyuma y'iminota 5 ubwo Amavubi yabonaga igitego cya kabiri.
iki gitego cyatsinzwe binyuze kuri penaliti yatewe na kapiteni Bizimana Djihad n'ubundi ku ikosa yari yakorewe mu minota 10 ya nyuma ngo umukino ugere ku musozo. Djihad wari umaze gutsinda igitego cy'insinzi yasimbuwe na Rubanguka Steve mu kurushaho kurinda byagezweho. Bari ku munota wa mbere muri ine y'inyongera yongeweho ku munota 90. Benin yaribonye igitego uburyo bwiza yariremye bateye izamu. Kunsinzi Ange araryama awushyira hanze. Umukino rero waje kurangira ari ibitego bibiri by'ikipe y'Amavubi ku gitego kimwe cya Benin. Iyi ntsinzi yatumye icyizere cyo kuba u Rwanda rwasubira mu gikombe cya Afurika giherukamo mu myaka 20 ishize cyiyongera. Nubwo umukino wa Nigeria na Libya wasubitswe bitewe n'ibibazo byawubanjirije, Super Eagles iracyayoboye itsinda n'amanota agera muri 7. Benin igakurikira n'amanota 6. U Rwanda rukaba urwa gatatu n'amanota 5. 11 b'Amavubi babanjemo rero hari habanjemo uwitwa Ntwari Fiacre, Ombolenga Fitina, Manishimwe Emmanuel Mwangende, Nige na Clement, Mutsinzi Ange, Mugisha Bonheur, Samuel Gillet, Bizimana Djihad, Utsera Kwizera Georgia, Nshuti Innocent na Mugisha Gilbert. Abo nibo bafashije igihugu cy'u Rwanda gucyura amanota 3. Ababwira ngo mahirwe masa kandi bakomerezeho. Mwabanaga mu kiganiro yari Emmanuel. Ora subscribe New Line